Jedan retardirani. Ko si ti? Zašto sebe smatraš da ti diliš nekome pamet? Hoće li neko naći pravu ljubav ili neće? Ti ka nešto uspio život, ti znaš kako treba i da ja tako. Ko si ti? Ti si do jučer gurao tutu rikverc, moguće da još u lavima nosiš pelen. I ti ideš dilit nekome savjete, naćeš pravu ljubav, nećeš, nikad nećeš, hoćeš. Sti retard jebeni. Sigurno se pitate šta radite, ništa, obična voda u nekom ženskom tom ovom pakiranju, malo se osvježavam, sad sam se osvježao i sad možemo krenuti na još jednu reakciju, trebaš malo biti svjež za reakcije, ne može doći ono ko pospan si, ne može tako, a mi krećemo aktivno na reakciju. Goldenito agresivno prozvao baku praseta zbog Anje Bla, otkazujem box match. Je li Goldenito stvarno ili nije otkazao box match? Ostanite s menom da pogledamo do kraja zajedno i da vidimo da ja iskažem svoje mišljenje kojima nije puno ljudi bitno, ali vama vjerujem da je bitno što gledate, nemam pojma više ni sam, ali sam se baš lipo osvježao, lipo me osvježao. I sad krećemo sa box matchem. Mislim da ima na ovom kanalu Fantazija, da tu ima nešto što je za mene retard priča. Već se počeli malo vriđa, lagano Goldi da te ne bi ovako uspava. Ovo nisam mogao da verujem. Ajde da pogledam. Bio sam sa Anjom Bla u klubu sasvim slučajno. Anja Bla, ovo nisam mogao da verujem. A najjača ona masa koja je meni prišla kao, pa vidi tamo prodaju ruže, kao daju ružu. Gdje je ružu, da joj dam ružu, još će ovaj prasac da me ubije. Iako... Kakav demon, brate, kako lik priča jeziv je. Bura zomnu ga više slama nego ja. Kao to je smiješno. Još će ovaj prasac da me ubije, Burez. Ajde Goldenito, ne prekidam se malo, pokušavam čuti šta je baka reka. Ja niti sam agresivan, niti sam nešto ljubomoran, niti ne znam šta. Jedino koga bi ubio je tvoj sestru od kurca. Znači, pošto je bezobrazan... Svi su se namirili na Goldijevu sestru, ja nikad nisam vidio Goldijevu sestru, iskreno, ali svi su ona... Kakva je? Koliko nema godina? Aj, možeš naći sliku pa pokazati. Još nisam vidio Goldijevu sestru, ali možda ću sad prvi put ispred vas vidjeti Goldijevu sestru, ko zna, ali idemo vidjeti šta je baka rekao do kraja. Pošto je retard, trebao sam ljudi stvarno da lupim Anju po dupetu, a ljudi moji, iskreno, trebao sam u budvi. Nego ja rekao, neću, baka je svakako pičketina, nije poslao ugovor do 8. avgusta, kao što je rekao, kao najveća odvrtna sisa, rekao je. Baka nije poslao ugovor, ma 100% se baka pripada tebe jer si ti ovako malo si ojačo Goldi pa ti se baka pripada. Kaže lik, pa bit će kako ja kažem, šta je još rekao? Zato što si ti kučka koji će mene slušati, kurec sine, sad napravi s nekim drugim box match, pošto si odvrtni, glupi, retard koji misli da će sve da kupi parama, a to... Je moguće da je Goldi otkazao box match. Nećemo gledat kako baka siluje Goldija. Neće uraditi, tako da nek pravi sad box match sa Guksajanom ga napravi. Jo! Više mi nije zanimljivi čini ne rade box match, se naš... Šta? Ti sigurno da ovo njegova sestra? Da, pa tako mi je prikazalo na Google. Pa ružna jebat. Ajde pokazam. Dobro, oni su već vjerojatno vidjeli Goldijevu sestru, ako je to stvarno onako, je ovo Goldijeva sestra. A brate mili, ružna je. Goldenitova sestra. A mogu ja napisat da sam, ne znam, brat od bake praseta. Sad ću provat naći na TikToku. Ali ako je to Goldijeva sestra, onda je ružna ime majko. Kako ona zaslužuje mnogo veće. CPU 7% dobar, a? Sti lud, Burez. Poštovanje iz cijele situacije šta se sve izdešavalo od njega. Nisam teo ljudi, nisam hteo, znači... Da, ima Dobrica tera da rešava, Biće samohrani otac koji će usvojiti dete, pa neće on biti samohrani otac, naći će on neku ženu, ali ta žena ga nikada neće istinski voljeti zato što je lik već milioner i ta žena ga koju baka prase bude našao neće nikada istinski voljeti. Ali, Goldenito, ti govoriš nešto za baku, a vi samo reći
što se tiče, ono, dosta oba dvoje ste poznati, vamo tamo, oba dvoje dobijate dosta para od YouTube-a. I zašto onda misliš, ako baku neće niti jedna ženska istinski voliti, zašto misliš da će tebe istinski voliti? Aj samo mi to objasni, molim te, ko Boga te molim. Jako nesrećan zato što ga je Anja zapravo volila, ali on samo to nije cenio i hteo je, pošto se kao navodno nije još uvijek i živ. Je to ono. Prikazuje mi samo onaj na Google i na TikToku. To je s nekim sad. Ovo je ovaj iz Crnog cerka. Da. A brate, ružna Goldenita sestra, užas. Ja sam A ne mislila- trebaš? Ja sam mislila da je neka druga. Ja sam sad, a dobro, Krivo sam mislila. kad pogledam Goldenita onda i kad pogledam njene sestre isti su ružni jedan drugi. Živio sa svojih 28 godina, skoro 30 godina, nije se i dalje živio i samo je želeo da proba 30 godina, on ima 97, on ima 28 godina. još nešto, to će sve da mu se obije u glavu kad tad, a Anji će biti super, zato što Evo vidim da ti komentiraju da je fake raskid. on je nju izgubio, a devojka je vredana. Ljudi, pošto znam... Goldi priča ovakve neke stvari, on osjeća ko da Goldi žali šta on nije sanjon i da se njemu Anja zapravo sviđa. Znate, dosta vas znaju iz live-ova Dobricu, zaposlio sam još jednog momka, Zloću, tako da ću imati Dobricu i Zloću na live-ovima i u klipovima koji će da ono, ne mogu da kažem da rade obezbeđenje, ali tu su čisto onako da zastraše momke, tako da ono. Za svaki slučaj. Da. Veće poštovanje iz cijele situacije šta se sve izdešava. Logično da Anja zaslužuje mnogo veće poštovanje od ovog bednika. Mrvica, ne, Dobrica i Zloća. Šavalo od njega. Nisam teo ljudi, nisam teo, znači kako je tim ljudima to palo na pamet. A? To je rekao samo ne mrvica. Kako je tim ljudima to palo na pamet, ja o tome nisam... Jedino sredstvo kojim on upravlja su pare. Lik nije snimio nikakav brutalan content, samo sa lovom i odlično je što je delio novac. Ali uopšte, mislim, ja ne znam kad sam posljednji put pogledao neki klip Bake Praseta koji nije vezan za pare. Opet kažem, super je što donira, stvarno svaka čast za to. Ali, razumete što hoću da vam kažem, malo treba da se... Goldi, ti pogledaš svakim Bakin klip, on namo reći ubaci pare vamo tamo, ali njemu kontent ne možeš reći da nije loš. Jer njemu svaki klip ode u veliki hype. Tvoj nije, ničiji klip ne može dosegnuti taj hype koji dosegne klip od Bake. I to je, this is the fact. se potrudi više za content, malo da bude normalan lik, a ne jebeni imbecil. Mislim, sve će se to njemu obiti o glavu, ljudi moji, verujte mi. Kad tad sve dođe na svoje, eto, prvenstveno Tebi će se odbiti što si gay klasu od crnu pretvorio u bilu. to što je raskinuo s devojkom koju ja baš nemam nijednu lošu stvar da kažem za nju. Mi razmišljam, šta bi vi Ali uradili na nije mom mjestu? stvar, jel ti za djevojkom koju raskeneš imaš nešto loše da kažeš može ta djevojka biti najsavršenija, ali moguće da se oni u toj vezi nisu, može i on biti vrhunski i ona vrhunski, ali jednostavno nisu kompetentni, nisu kompatibilni zajedno. I to dovodi do raskida, a ne zato što je on loš ili ona loša. Prva stvar i druga stvar, ako se ti da imaš curu najbolju na svijetu, najlipšu, najbolje srce, ali ako ti se u toj vezi ne osjećaš kao ti, džabe ti sve ti džabe. Ako ti u toj vezi ne osjećaš sebe, ako ti u toj vezi se osjećaš zagušen ili nešto, džabe ti sve, a imam osjećaj da se baš tako baka osjeća sa njom. Ko ćete vidjeti cijelu situaciju, pogledajte moj klip jer od danas do kraja avgusta svaki dan video izlazi u 1. Ma koga bre boli kurac da se mi nalažemo, ali tako ljudi. Vidi koliko me, evo me. Svaki klip ljudi u jedan, a Baka Prasa i dalje nema monitor sebi da kupi, da ima dva monitora. Brate mili, komentiraš taj monitor ko da je, moraš imati dva monitora za snimanje live-a. To te je jedini hejt na Baku i kako povrijedi Baku reći nešto loše od njoj, monitor. Da može da gleda, da može lepo da streamuje, nego ovako ima sa jednim monitorom sve radi. Ne mogu ljudi, stvarno samo sam se iznervirao i to je to. Box match se nikada neće desiti iz razloga zato što Baka Prasa konstantno misli da može sve da kupi parama, a to naravno nije tako. Pravo ljubav više nikada neće moći da nađe zato što... Ali imbecilu, jedan, retardirani,
Ko si ti? Za šta sebe smatraš da ti diliš nekome pamet, hoće li neko naći pravu ljubav ili neće? Ti ka nešto uspio u životu, ti znaš kako treba i da ja tako. Ko si ti? Ti si do jučer gurao tutu rikverc, moguće da još u lajovima nosiš pelen. I ti ideš dilit nekome savjete, nađeš pravu ljubav, nećeš, nikad nećeš, hoćeš. Si ti retard jebeni. Si ti bolestan momak. Stvarno si glup. Ceo Balkan zna ko je baka prase i da je milioner i nijedna ta devojka. Ko kaže da mora uzeti djevojku sa Balkana? Zašto ne može iz Amerike? Zašto ne može iz Afrike? Zašto ne može iz Azije? Zašto su svi ograničeni na samo Balkan? Kad se neće iskreno zaljubiti, sem ako ga ne poznaje, ako lik ne ode negde, ako ne ode kontaš negde, kao što je vojaž našu devojku koja ga ne zna, ovako će samo... Zašto ne može baka recimo biti s nekom poznatom ili ne znam, već neka ličnost koja zarađuje moguće više od bake? A zašto misliš da baka nikad neće naći pravu ljubav? Samo ga kritiziraš i ti neki stvari, ne bi da si ti imao, da si ti si jurija žensku koja tebe uopće nije tila. Ti si slinija za njom. Ja mislim da krava nosi gaće da ti pizde gdje ja nikad ne bi. Iskreno. nam skapirati da novac nije sve, zato što ja znam i po sebi da... Šta znaš po sebi da jučer si gura tutu rikverc? Imao sam periode kad sam bio najsrećniji lik ikada sa 50 eura u džepu, tako da je to... A Anji, srećan put kroz daljnji život. Ovaj Goldi umislio da je nešto, da je došao dilit pamet. Goldi, pitaću samo jednu stvar. Di si ti bija kad je Bog dilija pamet? Jer vidim da tebi nije ni zero dao. I kako mene mogu iznervirati, kako se pravi pamet kad misle da sve znaju, a pojma o životu nemaju. Ja sam sad iznervirao. Dobro, ako volite vidjeti mene iznerviranog, bacite like, ako volite vidjeti mene sretnog, bacite like, jer nema ništa veće sreće trenutno meni sada nego da zaradim 1 milion eura. Ma zajebam se, dovoljno je meni 1000 followera za početak, a do tad veliki pozdrav, čaos!